so wena uthi okay ngoba kuyashisa ithi ngenze kancane kanti kune spirit esizwenza ukuthi ubuye futhi next week usuyasithengela manje because uJesu sibonisile ukuthi why angafuni alcohol kubantwana bakhe yeah ialcohol usitshela uJesu athi look ukuthi amademon bayenzani in the kingdom of darkness lapha phezulu mabayenza alcohol but njengomuntu makahlanza bayahlanza kuphuma into esabekayo ingena kule misebenzi utshwala uJesu athuboni adathi abantu mabadakiwe abanye bayahlanza athi dathi abantu mabadakiwe abanye abafazi bafuna ukulanda amadoda mabadakiwe athi abosisa abaphuzayo kuma night club bayela kuyodakwa mase badakiwe bahlangana nama boyfriend the very same night bayolala nabo athi umoya ofake kule alcohol athi abanye abantu mabaholile baphethe imali akaqala ikhaya uqala etshwaleni kule tavern aphuza umoya ongene kulo alcohol umuyenze ukuthi mase kadakiwe akhohle ukuthi ekhaya bafuna imali bafuna ishipo angithi uphuma umsebenzi noholile uqala lapha etavern uyaphuza so ispirit esifake kulo tshwala mase kadakiwe le mali le uyayibheka kuba nento imtshela ukuthi hayi man idle imali yakho hlukana nayo angithi wabo kanti spirit esifakwe etshwaleni so abantu bayaphuza baqeda itshwala baqeda imali angithi uhola ngeviki so uyiphuzile wabhesa etshwaleni suka lapho sekadakiwe